Suswakumakan video ti dabayใน Unit 2 สิไป Headway Elementary Student Book អញ្ចឹងនៅក្នុងខ្សែវីដេអូទី13លោកគ្រូភ្ជាប់ជាមួយនឹងលំហាត់ខាងដើមមិញគឺកន្លែងលំហាត់លេខ6ដែលនៅក្នុងនេះគេមានconversation មួយនៅលើ TypeScript 2.9 TypeScript 2.9 លោកដាក់លើនេះហើយណា2.9 ប៉ុន្តែលោកគ្រូទៅអានតែត្រង់ដើម្បីបានស្ដាប់នៅការ pronunciation ពាក្យរបស់ភាសាអង់គ្លេសក្នុង in conversation ផងហើយនឹងយើងបានសិក្សាពាក្យថ្មីបន្ថែមផងហើយនឹងគោលដៅរបស់មេរៀនហ្នឹងគឺគេចង់ឲ្យយើងធ្វើអីគេឲ្យយើង listen and check ទី1បានន័យថាឲ្យយើង listen and check បានន័យថាយើងស្ដាប់ហើយឲ្យយើងពិនិត្យបច្ច័យនៅក្នុងបទសន្ទនារបស់គេហ្នឹងហើយនឹងគេដាក់សំណួរមួយគេដាក់ថា What extra information do you hear? What extra information do you hear? នៅកន្លែងនេះគឺគេចង់សួរយើងថាតើអ្នកឯងស្ដាប់ឮដែរយើងបកពីកន្លែង do ទៅឃើញទេយើងមានពាក្យ what extra information តែយើងអត់បកមុនទេឃើញទេអានឹងល្បិចបកប្រែកលឹកបកប្រែហើយនឹងរៀនទៅចេះហ្មងអញ្ចឹងយើងទៅបក do វិញឃើញអត់ What extra information do you hear យើងបកវិញដាក់តើ do តើ you អ្នកឯង hear ស្ដាប់ឮស្ដាប់ឮយើងប្រឡងប៉ុណ្ណឹងយើងបកពាក្យ3ពាក្យមិញគឺពាក្យ what ទី2 extra ទី3 information យើងបក information មុនយើងអត់ទៅបក what មុនទៀត information ប្រែមកថាព័ត៌មានហើយនៅបានមកយើងថយមកពាក្យ extra មកព័ត៌មានបន្ថែមគេ extra information ព័ត៌មានបន្ថែមនៅចុងក្រោយវាព័ត៌មានបន្ថែមអ្វីខ្លះណារលូនការបកប្រែយើងរៀនតាមលោកគ្រូទៅចេះណាលោកគ្រូជឿថាឲ្យតែបានហ្វឹកហាត់នៅក្នុងចំណុចដែលយើងបានស្ដាប់លោកគ្រូសុនពិសិដ្ឋបញ្ជុលហើយនឹងកលឹះបកប្រែខ្លះវេយ្យាករណ៍ខ្លះគូផ្សំនេះមកចេះសភៅនឹងមួយហ៎ពោមោទនភាពហើយព្រោះយើងមើលអង់គ្លេសលេខតលហើយចង់និយាយយើងមើលអង់គ្លេសលេខតលអូខេចេះកុំឲ្យខាត់ពេលលោកគ្រូចូលទៅអាន conversation ហ្នឹងលោកគ្រូសូមបញ្ញាអារម្មណ៍ម្ដងទៀតថា conversation នេះមិនមែនមានន័យថាគ្រាន់តែយើងទៅរៀន conversation ឲ្យចេះអង់គ្លេសចេះពីអង់គ្លេសមិនមែនទេគោលបំណងរបស់មេរៀននេះគឺគេឲ្យយើងស្ដាប់អំពី extra information extra information គឺនៅក្នុងនោះមានអីខ្លះចាំស្ដាប់ណាចាំស្ដាប់ហើយយើងរៀនស្រាវជ្រាវរបស់ខ្លួនឯងថាអាចចំណុច extra information ហ្នឹងស្អីទៀតណាបានព័ត៌មានបន្ថែមមានអីទៀតអាណាក្រៅពីអ្វីដែលយើងបានឮមិញនេះខាងលើនៅលើទំព័រទី7ដដែលចំណុចទី6ក្នុងខ្សែវីដេអូទី12មិញនេះណាអញ្ចឹងយើងមើលឡើងវិញចាក់វីដេអូទី12ឡើងវិញមកយើងអាចដឹងអំពី extra information ហ្នឹងហើយ What extra information do you hear? Okay, so please with me and listen to me. I read for you on page what number? Yeah, on page 100. Oh no, sorry. Yeah, on page 119. 119 of the TypeScript T2.9 yeah អញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះ 2.9 នេះគេឲ្យយើងធ្វើអីនៅកន្លែងគេថា talking about នៅ 2.9 ហ្នឹងTypeScript 2.9 ហ្នឹងគេឲ្យយើង talking about family and friends ណា and friends talking
talking គេសពនៅខាងដើមតែមានកន្ទុយដោះ ing គេហៅថា present participle នេះគេហៅថា inform ទម្រង់អក្សរ ing ហ្នឹងគេហៅថា inform ទម្រង់មានអក្សរ ing ហ្នឹងនៅលើ verb មួយនៅលើគេអក្សរមួយដែលគេសរសេរនៅដើមប្រយោគដើមប្រយោគអញ្ចឹងឬក៏ដើមឃ្លាអញ្ចឹង ing ហ្នឹងបកប្រែវាការទៅណាបកប្រែវាការ talking ការជជែកគ្នា about អំពី family and friends ណាអញ្ចឹងគេស្ដាប់ពីការជជែកអញ្ចឹងបានន័យថានៅក្នុងអត្ថបទនេះគឺគេជជែកគ្នាអញ្ចឹងបាននៅកន្លែងហ្នឹងគេដាក់ថា talking ការជជែកគ្នា about family and friends យកលោកអានឲ្យទាំងអស់មាន7ចំណុចណាគេឲ្យយើងភ្ជាប់អាមួយលំហាត់លើទំព័រទីនៅលើនៃវីដេអូទី12មិញនោះ Yes សូមយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់នៅកន្លែង conversation នេះចឹងគ្រូអានទាំងស្រុងឲ្យពីលេខ1 from number 1 to number 7 okay 1 A My husband comes from Belgium. My husband comes from Belgium. B. Where exactly in Belgium? A. From the capital, Brussels. From the capital, Brussels. 2. My grandmother lives in the next town. My grandmother lives in the next town. B. Does she visit you often? Does she visit you often? A. Yeah, she does. Every Sunday. Every Sunday. 3. A. My mother loves reading. B. What does she read? What does she read? A. Detective story. Detective story. 4. A. My father travels a lot in his job. My father travels a lot in his job. Where does he go? Next lại nó B đồng lịch án nói cho tôi. B. Where does he go? A. He's in Berlin this week. He's in Berlin this week. 5. A. My sister speaks English very well. My sister speaks Spanish, means English. My sister speaks Spanish very well. She wants to learn French too. She wants to learn French too. B. Does she want to be an interpreter? Does she want to be an interpreter? A. No, she doesn't. No, she doesn't. She wants to be a teacher. No, she doesn't. She wants to be a teacher. 6A. My little brother watches TV a lot. My little brother watches TV a lot. A lot. B. What does he like watching? What does he like watching?
A sport 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 and football and football 7 my friend Tom rides a black on the internet. My friend, my friend Tom write a blog on the internet. B. What does he write about? What does he write about? A. Everything and every day. Everything and every day. Okay នៅក្នុងលំហាត់ no sorry លំហាត់នៅក្នុងអត្ថបទ conversation នេះគឺគេចង់ឲ្យយើងទី1ស្ដាប់ទៅលើការសន្ទនានឹងគេនិយាយគ្នាពីអីណានិយាយគ្នាពីអី What do we talk about Yeah ហើយមាន extra information អីបែបខ្លះអញ្ចឹងបងប្អូនរៀនមើលសិក្សាដោយខ្លួនឯងពាក្យថ្មីនៅក្នុងនោះលោកគ្រូគិតថាប្រហែលជាមានតិចលោកគ្រូអានលោកគ្រូមើលទូទៅឲ្យឡើងវិញ My husband they come from Belgium Yeah អត់មានទេបើមានពាក្យថ្មីលោកគ្រូឈប់លោកគ្រូឈប់បកមួយឲ្យចុះឲ្យនឹងកន្លែងខ្លះបាក់លោកគ្រូឈប់បកឲ្យមួយ B Where exactly in Belgium A From the capital Brussels ពាក្យ capital មួយប្រែមកថារដ្ឋធានីហ្នឹង capital Brussels ទីក្រុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេស Brussels My grandmother lives in the next town នោះគឺទីប្រជុំជនមួយណាទីប្រជុំជនមួយនៅក្បែរហ្នឹងបានន័យថា next town នៅក្បែរទីប្រជុំជនហ្នឹង next បន្ទាប់ណាបានន័យថាបន្ទាប់ពី next town B Does she visit you often តើគាត់ណាសួរសុខទុក្ខឬក៏មកលេង visit ហ្នឹងបានមកលេងឬក៏សួរសុខទុក្ខណាប្រយ័ត្នអត់ចេះ visit ហ្នឹងថាម៉េចយកទៅលឺទស្សនាអីហ្នឹងមានន័យថានៅពាក្យដែលថាសួរសុខទុក្ខយូរសួរសុខទុក្ខណែញឹកញាប់ទេអូខេពាក្យ often ហ្នឹងគេថាញឹកញាប់Yes, she does. Every Sunday វាដែលគេឆ្លើយថា Yes, she does ហ្នឹងគឺសំណួរចេញដោយ does Does she visit you often បានន័យថាគាត់ហ្នឹងមកសួរសុខទុក្ខណែឯងមកលេងណែឯងញឹកញាប់ទេគេឆ្លើយថា Yes, she does បានន័យថាបាទឬក៏ចាស់គេឆ្លើយថា does ទេសំណួរចេញដោយ does គេឆ្លើយទៅវិញទៅ does ដែរបានន័យថា every Sunday យើងយកពី every Sunday បានន័យរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យណា every Sunday 3 A My mother loves reading My mother loves reading ពីហ្នឹងដែលលោកគ្រូប្រាប់នៅខាងប្រយោគទំព័រទី158មួយញ៉ៃណា sorry មែនទេតើ158ណាទំព័រទី158ដែលនៅទំព័រ158នេះលោកគ្រូមានបង្ហាញពី verb pattern ហ្នឹងគឺបានន័យថាយើងប្រែមកថាបណ្ដាគេស័ព្ទគំរូណាគំរូបានន័យថាគំរូហ្នឹងក៏មានទៀតlike មាន love មាន enjoy មាន hate មាន finish មាន stop គេស័ព្ទទាំងអស់នេះហើយទាំង6នេះហើយដែលធ្វើឲ្យគេរិស័ព្ទទី2ខ្លាយទៅជា ing បានលោកគ្រូសូមរំលឹកឡើងនឹងបន្តិចលោកគ្រូឧទាហរណ៍ឲ្យចោះម្ដងទៀតហ្នឹងលោកគ្រូចង់និយាយថាខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំកាហ្វេណា I like drinking coffee គេយើងមានពាក្យ stop ពាក្យឈប់
không ai nhớ sao vậy đó người ta ai chụp vậy mùi ấy nhá đây là cú sông phở vị đang xanh là bởi nghe phía xa sầm mánh này cái pra được không thì cái pra không kêu phía xa là bỏ chết vậy ơi chụp vậy mùi ấy nha bị chụp vậy dùng mũi cứ bên đây tha chừng pra bị stop talking stop talking stop talking to you I stop talking to you Rứ có mùi tiện Kênh dây ta Ô chụp chuột bà rấy Nè chụp chuột bà rấy I stop smoking cigarette Nâng bà này chụp đá nhá Hay mấy nhà chụp vậy mùi nó chụp đá nhá Chụp là hôn mỏ Chụp vậy chụp vậy tỏ Bốn tay mày chứ mình biểu mùi tiện Nè Bật là tạm lời tử Cái lý khương cả lan Cái lý khương phụt cao tạm đòn phở Nhưng lọt mò đó vậy thôi ôi chụp tinh vào đây tinh này phụt cao xanh chụp tinh phụt cao các bạn giúp dễ chuyện là cắt chứ một cái ông lấy việc cắt ấy với cái sao phí mấy như ta chụp chuột bà rầy nó chụp đã nhá chụp là hồn mòn vậy đó mấy người ta chụp tinh phụt cao mình chụp tính ấy đó bạn này tinh người ta chụp lan sân đằng bày tình nè chứ ông lấy việc pra mình biết việc pra tha stop nè hay bạn nói thủ họ mình stop với buying ấy ta stop buying bạn này nó chụp tới nhảy nhưng mà đây ok stop to buy nè chụp đằng bày tình chỉ mà tôi tao lấy chi ế chụp tình này chụp tinh nè một vì bay fly rất nhằm làm lớn bạn này chụp tính mình chụp đầm bay tinh mình đi chụp tính vậy chụp đầm bay tinh giờ là cụ ở thì họแบบคล้ายกันนี่bên đây thay dừng vô vì việc ra cái sao pi chọc này rồi bỏ cái sao ông lấy để vì bên đây pi không thể đại bên đây pi không thể đại anh ấy cái thà per stop rồi per stop ấy cái sao thì viết một in này nhớ chăng I stop smoking cigarette ok anh em bạn em chụp chụp đấy hay nhớ chăng mình I stop to smoke a cigarette mình bên đây ta em chụp là mấy dụ đấy mà đã mẹ này anh ấy nghe này rằng này ok chẳng gì tỏ tiền đấy đây cái này đấyคือbạn này thá nè trước đây cái này đấy việc là tỷ bấy cái đã thà my tỷ bấy my mother loved reading mình đi tham mà đây mà chúng có cho chật an lại mình mà đây mà chúng cho chật an không ai với của mình đấy nhưng cho chật an rồi phải bị cho chật thì mối an thì vì chẳng bạn này kể dọc pi đang chọc nè đấy vì tôi chật nằm ngày cuối dương nâng miên tiết là cô cái thà mình toàn office là cô đâu bị đặt để lại mua xe như này ok B what does she read ok anh đang ăn bài nè ok bạn muốn gọi lại là a detective story bài này được sự kể đó nè ok là cú kết thúc và hai chia đức chia mình miên ấy chia sầm khăn đấy trong mê riêng năng đấy bối đức dương riêng hỏi dương vừa riêng hỏi bạn này dương riêng Scorpio hỏi mò ti vào muối cái lệnhประโยค này bí của chàng này what do you like watching okay what do you like watching ประโยค សំណួរនេះបាននេះគេសួរថាតើអ្នកឯងចូលចិត្តមើលចូលចិត្តមើលអីគេអត់ចូលចិត្តមើលវាខ្មែរពីរគេសោះពីរយកនេះតែភាសាអង់គ្លេសវាប្រតិកម្មជាមួយ inform មកទី2ណាគេសាទី2គឺត្រូវប្រតិកម្ម ing បាននេះប្រតិកម្ម ing អូខេវាទាំងអស់នេះយើងរៀនហើយអត់មានអីពិបាកទៀតទេយើងមេរៀននេះលោកគិតថាបើសិនជាចាំបាច់នៅកន្លែងណាមួយចូលក្នុងខ្ទង់ខមមិនមកណាលោកគ្រូនឹងរងចាំស្រាយបំភ្លឺឲ្យរៀនប្រែខ្លួនឯងហ្នឹងបើកាលណាយើងរៀនពឹងលោកគ្រូបកឲ្យលោកគ្រូគិតថាអត់ចេះទេណាអត់ចេះបកខ្លួនឯងលោកគ្រូជាអ្នកបញ្យល់ពីគោលសំខាន់របស់មេរៀន
dạ chân bạn này tham mê này coi pp để dừng ăn rồi hả dừng từ xoay rốt dừng search for the extra information vào search xoay vô xoay kêu rồi extra information vào ta cái extra information cái miền ấy chẳng cái ao dương rùng lịch vì cái lại năng đó với conflict ok là cô xong mình chọn mê đi nâng tầm nắng hay sau này ra ta chụp lên next video coi thank you goodbye